好，谢谢。就是还有你要吃这个可以拿，还那个面如果不够，你可以这里有面可以加。好。这个是咖啡的。巧克力嘞。啊，好。巧克力。巧克力的。对。要那个鸡蛋在冰箱里面，你要放鸡蛋。我知道啊，我知道，谢谢谢谢。什么？好吃吗？好吃。我有给你拿到。Nah, halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Jayu. Hay要打麻将啊？对啊。完了完了。还要找什么？开始开始。我要煮泡面，还没。哎呦，有给你买面包，那个二啊。蛋糕，面包在阿姨那里。二阿姨又去买东西了，他们坐另外一部车，等下就会给你拿回来的。这个刚才3股酱给我泡面。好，随便你啊，有买个蛋糕的，在阿姨那里，她拿的，我们没有。OK。OK。我也要煮泡面了。好，煮泡面好了，好了。因为没有饭。他们没有煮饭了。对。没有。晚上再煮啊。好的了。得关闭不？楼上有开水吗？哈。楼上要带啊，要带。这边还很多。好，有带就好。带一瓶不够，等一下。我拿一个杯子。好。这鸡排好不好吃？好，等一下我尝看看。还有一个这种的，吃看。有没有很有名的？有名啊，有名啊，激光鸡排啊。什么？激光。激光。吃看。激，哎，我听不懂。我也听不懂。什么？好吃吗？好吃。我有给你拿辣椒粉呢。你要不要辣椒粉？那上面都没有辣椒粉，你自己要买辣椒粉，在楼下桌子上。我只是有。你自己有。好吃啊。走。我你先进米嘛。哎呀，进米了，它快煮，它冰。啊，跟来又是。等一下我泡，等一下。哎呀，你那个几套啊？迄个。要煮7杯。你洗几杯来，你知影？哦，我弄来做。哦，我下不。这样好厉害啊！这样好厉害啊！我不爱吃。这样不用看都知道。这个差不多3杯了。无摕吃，摕去吃啦啊！这是不是？哪有遮济？啊，你炒子摕一个起来。对啊，这样有。那个啊，我忘记叫他拿。我们亲家的芭乐好吃哈。对。忘记叫他拿芭乐。不用拿，没有关系。哦，那芭乐就好吃，就好吃。冰箱里面有芭乐啊。Nah ini tuh nggak ada babinya ya, ini seafood ya, mie seafood punya. Boku 1:30 pulang aku makan. Nah, bumbunya ada bumbu ini, nggak usah dimasak, sebenarnya. Kena panas ya oke. Hai Thai seafood ya. You tenang, ini bukan minyak babi ya, tenang ya. Tenang, tenang, aduk-aduk. Alhamdulillah ini mie-nya. Terus ini ayam goreng dari Kanjeng Nyonya.
Terus ini masih ada satu gede banget. Wah, bingung gue mau makan nih. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya waktunya makan. Jam 1:30. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh seafoodnya kerasa banget ya. Panas banget. Ini Kanjeng Nyonya itu bilang mau beliin aku. Terus akhirnya dibeliin beneran. Ayam. Ayamnya dulu ya. Sambal terasi. Ini masih bersih, nggak usah pakai sendok. Masih oke. Bismillah. Ini sambal terasi ini Mbak Bro itu bagus banget ya, bisa ditaruh lama banget. Bismillah. Ini style ayamnya tuh manis ya. Ini nggak crispy. Kanjeng Nyonyaku tuh tadi beli yang popcorn ini, yang kecil ini. Tapi Kanjeng Nyonyaku kemarin itu sakit ya. Pilek, batuk pilek. Terus minum obat juga. Mungkin Kanjeng Nyonya mikir ya, jangan makan gitu. Banyak banget tulang. Di sini nggak ada nasi ya. Di sini masak nasinya tuh kalau malam. Kalau anaknya pulang.
Kita coba dadanya ya. Kalau dada ayam itu, ini tuh yang daging, ini yang tulang. Itu tanya meja apa? Yuk, itu meja macong ya. Main macong tuh mejanya kayak gitu. Di sini ada 3, beli 1 baru yang listrik di atas. Ini yang daging, bener-bener daging. Ini nanti tak sisain Kanjeng Nyonya lah. Nah, kita coba ya, yang ori. Ini tuh stylenya itu dikasih bumbu ngohyong itu lah. Bumbu yang 5 warna itu loh. 5 bubuk 5 macam itu loh. Ini stylenya rasanya kayak gitu. Sain Kanjeng Nyonya lah. Nanti takutnya kalau nanyain masih enggak gitu. Aku mau makan mie. Bismillah. Allah, panas banget sih. Nggak ada habis-habisnya panasnya. Dari tadi panas terus. Ini ayam kurang recommended ya. Dalamnya tuh sepo. Sepo hampa gitu tuh. Cocoknya ditaruh di dalam mie. Mie ayam ya. Anggapnya mie ayam. Ini ayamnya Mbak Susi. Mie-nya tuh gepeng ya, kenyal banget. Tapi kalau aku lebih suka Shin Ramyun. Ini rasanya tuh kayak yang kental banget sama seafood. Ini aku tambahin sayuran ya. Aku nggak tahu kenapa ya, makan kok nyimpret.
Gurihnya tuh nggak dapet ya, gurihnya kurang. Di sini tuh banyak arek Indo yang ngekos ya. Di sebelah sana aku tadi ngeliat tuh lewat banyak banget. Kenyang ya Allah. Sebenarnya tadi malam tuh aku takut banget ya. Kanjeng Nyonya aku keluar itu nggak pakai shawl yang ada di leher itu. Maksudnya Kanjeng Nyonya itu karena musimnya panas. Jadi niatnya nggak usah pakai. Giliran di luar ternyata dingin terus angin. Kanjeng Nyonya aku tuh lehernya kalau kena dingin bakalan sakit. Batuk, pilek. Tuh tadi malam itu teriak-teriak ya. Nek ngarane apa ngelindur ya. Apa tuh? Aku juga mau ikut mati, aku juga mau ikut mati, aku juga mau ikut mati kayak gitu terus. Ngeri pokoknya aku merinding sumpah. Jam 1:30 malam, 3:30 pagi, wah mimpi itu teriak-teriak. Terus aku tanya paginya, apa mimpi kakek gitu? Katanya enggak, aku mimpi terlalu menakutkan tapi lupa katanya. Lucu banget ya, katanya takut tapi lupa. Orang sini ya, kalau Imlek, dia main ke rumah saudaranya nanti main mahjong. Pulang lagi main mahjong, ke gunung main mahjong. Jadi tiap hari main mahjong. Alhamdulillah ya Allah.
Aku mau minta 1 cuil. Nanti takutnya kalau Kanjeng Nunya nanya. Ayamnya masih gitu. Nah ini aku tuh suka banget mejanya ya. Ini bisa menjadi inspirasi nanti ya. Kalau pengen punya rumah, meja makannya ke marmer. Marmer setebel ini. Keren banget sih sumpah. Ini tadi wis tak lap ya. Setelah makan aku potong buah jambu. Ini aku mau naik ke atas. Saya Ayu Cahayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking. Selalu bersyukur. Bye-bye. Sarang.